Хунтар улугун остаптырын үйдө günler. Бүгүн Хунтар улугун Ычата делом политика начальнигы Трофим Алексеевичке ыжыты келди. Хыл сута тух идихилахтары дуумуттарын туунан кепсиера, оннан ысқы хыл буландарын кепсия. Здорово, Трофим, келен яхана дила. Здорово, Дима, келен ерінен. Оты биги бу Хунтар улугуар болута Ычат халтата быйыл. Этахин бу улахан Ычатта түметтәрәһеннәр терителәти биттене теханада. Тоу куддук хылагамдыттан хагалатакка биги бу 2-нче үтбекке хылбытын Батырда күрәхтереннән хагалап манна Батыр бу күрәгә устен элегер булбута. Манна та төшкене зыкка улус үчүгей опсе 12 команда келен кытты 16 команда келен кыттыныл бута. Ол сентрихне иддик онто быйыл урата хосту терит биппит. Мус егер бил вопросы угаттаны инде коддук. Ага үрәннәр килдеттеләп биппит. Манна то быйыл 90 төгүлүн ытылды бута, аксыз төгүлүн ытылды бута, 90 төгүлүн ытылларды. Манна то биги успа багалы онто Васильевич өйән терит биттерәһен онто аглабып биттене теханада. Так, оно-то бу оканиттен биги мартыга властет молодежи Сунтарского усетери биппит покуста манно-то ичаттары мугаттамыт любой туох терәһен булары, туох багараллары деп коддуханаллардах слеттар булбуттара манно-то хаваппыт хазбиддин кустанна-то үчтелик чатам Мухаммад иннике буламны бутын лестен кесеп биппит ол синтрияны үчүгейте дене теханада. Оканиттен-то быйыл муниципальный күрәхтәйбит малдай семья ден күрәхтәй булбута манна элгейттен iki перепте семьялар кайын республика барандар местелен бесигер китбиттере онтука вот эми эти идене теханада фестивальга мусустаден фестивальга баражы пуджукускай коракка манното барамут бу билет биден кудуга туртагата Россия дүнен самай улахан терехен куду мусустаден фестиваль билдирилине Россия дүнен то биги бунтарлуун чатеме барамут онна активно дикаттамыт келбит биттене теханада то он хама улахан терехме быйыл то мен хана бар Ычат туризмын hayatı teridi bittene теханада бу быйыл Ычат туризмы боллагана опсая 16 команданы мухан 200тен такка участник бу муниципальный Ычат унтарлуун Ычата мустамы терид биппит манното 2 гонуктаа кепенне булбута манното терехне то улус үчөрдө газ бута Ычат туризмын курдук чечен чакче туризм курдук этен асты дене теханада манното би министр бут Петр Витальевич Шамаев келен кыттыл бута манното бәте келен бу улахан курдук канна даганы көрөлүкпен улус канны улус баччулаган терехни терие жарыгген онон бул эхил терапия обязательно хүтбөсөлга республиката турсун 2-нче хүтбөс республиката көрөгөн терие кычаттарга дейт онон тонтука бута күскө билимни болуктак то быйыл Ычата хер бар хартыбыз быйыл болду бүлүү коракка болду чугасты манната барамыз беги хүтбө улустан ата 10 километр активно кыттан келди биттен теханада манната хыла задача тататын улустар кадөлүлөр олору кайда Ычаттарын түмөктөрүн себүйт онан көрсөмөт разбор полетов тагана инники буланыр бүтүн дестем бу толус үчүгейте оканитно то ыхпыт биллер кедик бу унтарлууга олон кодойду та булар бытына ык путулус этен газ путаманно то волонтёрдор бүтүнлөрдөн эметере интерсергүлес биттин бери теханада то онна бу унтар бутулуун күнүгөр хүббебирис балаганын хүббебирис күнүгөр кеһен концерт теридди биттин теханада манна улахан шоу программаны этергеле тыынчаттан такка балтыра тыынчаги көдүк келбите манна то биге биллер артисттер бутуна гытталамы терибип бутуна то улахан терехенге мен колор опут болу кенники терергеден вебитеме билетен көттүбүт. Окуттук онното билер битен кудук бу дойду президента Владимир Ильич Путин спецоперация билер битер та бу мобилизацияга эдер чаттар бучасис мобилизация тебенер чаттар барбуттара ол чаттар бутера та биги бачаңадлы үтү жалрың уролорбут та биги мана тылга халбучаннар обязательно каяннан онны чаттар бутер жонрор көмөлөк тахпеттен буланнамы пола билинге туругунан 332 үтү жалрың олунна онтарлуу бар өттөнагыз волонтерлер. Томанно тетен арахана били мастерны кайтаганы болду. Жетеңи бутубой үлелерде болду. Нарахана көмөлөрү бардыгар муста таханы барды көмөлөстүбүт. Тен тук кых бардын көмөлө олорбут. Та даш үлебит алганы эде жагырды.
Ото бу хотуртага та болото билер бүтүн добровольский отряд батырдар денер келбиттере. Олар аттыры бристер Министерство молодежи, Министерство спорта улахан терен теридде бу жугуске кораккон би отборочный таппытын ноябрь Россия терибиппит манното. Эме 12 команда келен кыттынылла. Онното министр кайгыбытынан эттилер бу бастык этабын отборочный этабын республика өйдүнөн унтарылууга самый активный, самый элбан хватта тербиттен кайгатылар денете канадулата беги үчаттар бут активныйдар, нелектер бут үчаттар активныйдар ден берете канан. Хеп ононто бу барам бут отборочный этапка бар, ток республика барам кыттан келлибит, манно тарас бес кайскандан бу бутатоно. Эме ортотук кыттан келлибит денете канада тен кенники инники даганы буландар бутын ток дамыт өсө даганы күчкө кыттык биттен буландар. То онна бу гран главы Антония Васильевича Грана билдирили бит манна профилактика правонарушения түрен кайскатынан теридибит манна то опса отот бир проект идде о курду быйыл боллаган өссө үчаттар каналла кайска тердибит кулабыр бу инне оскол өрнәчләре терилдер боллаган быйыл үчаттарга теридибит манна то олус интерегне проекттер килбиттере онун то каяндаган бу проекттер үчаттар инициативалар проекттер каян олукка келдерек такпит төшө берен Яналовдун то бу төмөгүнөн беги 2 номинация зрительский выбор ден теремит телеграм-канал голосование пут манна боллана 6 тыгынча 500 чордон 4 голос кыттачкытын голоска ону та активный жонерге үйрен көтөн аракытын дене теканана. Томанна бу зрительский выборга боллагана 3 Иван Артемович Егоров кайда келе кайската бол сохрани память поколений ден бу кокун нехилегер чөп бабу исторический музей терен агалап торонтуктарын алгы айнарларын курдук гран кайда. Онтон Иранина Павлова ден бу сунтар гимназиятын өрнәчте 11 класс өрнәчте кайда манны түчөй бай треней бабу профилактика правонарушений түр форум слет курдук терие кананы ден шөбатык гранын кайда. Ото инники буланыр бут улус кен тоди такта каяндаганы беги үчаттар бутун көгөлөн үчаттар гинтирени болорун курдук опсенан бугун тарылугун үчата барын болорун курдук билдеремит араны теренер терьерлоп ол курдук болота илгиттен аглан комплексный спартакиада молодежи булар турар алата булланы казбидди нехиле кыттан хылустата кырыктейлер болуктара окурдук булла титризованное представление таглан бу спорт көрәгәдле тие лучший лидер молодежи и так далее трехемитин хаглык бут олдука буллаган ите барын эппитин курдук февралига батырды күрәктәртен старт билдерияга билдерияк бит онта ол синтрен хилкетен олар келерик эп онута бу хотуртага та эткепсир буллакка бе улахан үчү онун нагдыры бут ол курдук буллагана бу үчат отделын инен союз молодежи ден некоммерческий териддибит мантыка бут териддибит улус интригенедик үлелеяга ден буланналар бут келерилга арахана электр үчаттар муаттамыт бу үчөй жоңго тоолак үчакка тоолак теренери проекттер оңотуламыт гран кыттык биттен буланналар бут улус интригеней белетәһәм болла дине тек канада бүгүн кокенернта кенники даны үлер болуктара. Тоонна тохтене текпини барыгытын келенер саңа жылынан табиги үчаттар бут улус инникелер оннота үчат төмсерин тоога беги элбә үлелек тәкпит оннота барыгытыгар жолу соргуну онна жолло таптан онна тапталлах бол макталдар. Мактал Трохимов.